tindanesa wakatano wa umundi hulani muthenya wa ita Kenya yonthe na indi tuitania ita sito ila sithitwe sisya utethyo munene maunduni makonetie usesei wa banthi ya Kenya ondu umwe na nthi cia nza ni thocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo indi mbere natukumbanisie kwa ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kuvangithia undu serikali yake kwithi wa ilie. Muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kuthacha mutaratara mbungeni akati yenda atumia mandwa kwithi wa mayevwa. Atongo imandini kuma Kitui kwenda methi wa maikonwa kumantha usungio wa mathina ala mekumbilite mwene nthi. Na ene ndi kukulwe mati mawalani wala mekitwa makukitana na mawali ukuma nzeve. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na nauthocha nyenito wa Robert Mutuku na Kesha Rondinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya Meko. Na tuambia Mauvoo maitoni kana musumbi Dr. William Ruto kwi umundi ni watongwesya ita cia nthi ya Kenya kutania muthenya wasyo ula wisikanie ta KDF Day nthini wa chathi kila chatwaigua kambini ya ita ya Nanyuki kaunti ya Laikipia. Ainena chathi niki musumbi Ruto ni wawetakana muthenya uoni wabata kwa kulilikana uthukumi wa ita vala ingi wa makathi ya kwa uthukumi wo kwa mwene nthi. Aiwetakana Kenya ni kuosa matambia alama ilite kuyanisya mwalanio ala mekitwe makulumilia mithukumile ya ita. Josephat Musimi ni watumbanisya Mauvoo. Kuyo mundi musumbi William Ruto ni watambuka kauntini ya Laikipia thini wa kutania muthenya wa ita cia KDF anniversary yo ya 11. Ruto ni waelesea kana usesei wa nthi wimoko ni maita ayasiano nginya manengwe utethio ula waelite ondu umwe na uthuthio ni kana kwenisya wiawo. Our territorial integrity relies on our defense forces and its members must therefore always be prepared for every exigency with the requisite tools, capabilities, and motivation. The tip of the nation's spear has always been and will always remain our troops. Musumbi ni waelesea kana serikali ni yoveteka vyukuli tethesya itaisu na kisomo na sindu sionthe ila siendeka kuyanisya wiawo ondu umwe na uiti wa mana. Will remain paramount, and we will continue to invest in our men and women in uniform through the provision of training and education complemented by the acquisition of relevant weapon systems, equipment, and guaranteeing access to medical care that is holistic, that is reliable, and effective. Ruto ni wawetakana ni wetele kuona utwika mweo wa ita hikathi ya matambia na utethyo ula itaisumo sete nthini wa waki wa nthi tawaki wa nyumba hikathi ya viti wa maofisa ula monanitie. I look forward to seeing more innovations from the military family. It is desired that the solutions out of your laboratories and workshops are not exclusively focused on defense and security. I urge you to also seek to address human security needs of the citizenry, like food security and affordable housing. Ingini wa matungi ya muvea kwa kutethesya ila kwa umila mathina na nduthi kwa kuete Mauvoo kati wa ene nthi hinenga nengelekania maofisa ma KDF ala menthi ya Somalia kuete Mauvoo nthisu. The KDF must remain thoroughly professional in order to secure the nation against all threats by offering credible deterrence and also stay robust enough to engage any threat to Kenya's national security and interests. Musumbi ni wakulia ene nthi matethyanisye na maofisa thini wa waki wa nthi. Ingi Ruto ahikulia mivya yonthe ya serikali kwete Mauvoo nthino yitu ya Kenya. I take this opportunity to rally our distinguished citizens
to maintain the noble tradition of honoring the service of all our men and women in uniform, and in appreciating the heroic sacrifices they are called upon to make for us to live in peace and in freedom. In any case, Kenya is the collective project of 15 million Kenyans, citizens doing their bit, our men in uniform doing their part, and the people in the executive, in the legislature, and in the judiciary playing their role. Josephat Musimi, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga na mbeni kana uthukumi wa gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. wikwatirwa kulurumirwa itanwake kwendekethia vethiwe na mivea 10 ila kumutethesia kuyanisya mawatho make kwa NND Makueni. Gavana Mutula nominate kunenga na masitwa maala mekungamia mivea ni kana mathuimwe ni mbunge ya kaunti ya Makueni wala namo alama usuitie ukulyo wa kutuika maofisa ni kana chief officers maendeye kukulwa mokulyo mwandiko itoka lebchalo kunikila mivea 10 na alama endekethetwe ko miungamia kwa uliku. Serikali wa gavana Mutula ni wende na kwake ka utialite maseso manini vyo yuethe wewe mwianeu chumwaneke gavana Mutula kiala nyanzama yake nzao ya maminista alama ya kuendekezwa kuoselela myana ikifethokanyo ya maminista ila yendekethetwe kati wa masito ameu alama yendekethetwe kuungamia myamenu twambisie na mwana wa tandithia na utalii na kithio Peter Mumo ni wendekethetwe kutuika minista mwamani ngalikoni yokwi na waki engineer Sebastian Choni na ula wathukumite gavana ula umie kebwana serikali ni wambe yino wasio kethiengi kumuthukuma gavana mwe Mutula Kilonzo thini wa serikali akwatiye mwana ula wakwatiye thini wa kilungu chambe cha gavana ula na umie kebwana atanamba kuvetangwa mwanani usu. Engineer John Kasioki ni kuungamia mwana wake na utheu nake Joseph Mangoka ni wendekethetwe kuungamia mwana wa serikali cia mutiuko kana devolution na mwana wa mwene ndi kunya mawoni wendegwa public participation. Ngalikoni yake nandu na budget mwandu Damaris Kavoini we minister mwendekethie muvyane wa ithekana mawaliuku manzeve Dr. Sonia Nzelani akiolotwa na hindi ngalikoni yamekumukanilie na kisomo kana wendegwa ICT ikinengwa mwandu Elizabeth Ndunge wa Muli. Into the third cycle of devolution, we look forward to deepen adherence to the doctrine of separation. Maundu mamevae kana wendegwa agenda muika siana na mathau metha meungua Nicholas Nzioka na maundu maki mwamwe metha meungua Dr. Paul Mosela na ende uimi na ungithi wetha weungu wa mwandu Joyce Motwa mwanya wa munene wa mea wa county kana wendegwa county attorney wendekethetwe Stanley wa Mutinda. Maminista endekethia metha makithika mbee wa kamiti ya mwana ya mbunge tongowe na speaker Mbilu Kokuna Mosasa, engineer Choni, engineer Kasioki, Peter Mumo na Jafeth Mangoka makivaniwa kuvika mbee wa nzama ino ya mbunge wa kwambelelea wa matuko 24 mamwa iwe 10. Damaris Kavoi, Dr. Sonia, Elizabeth Ndunge na Nicholas Masela makivaniwa na moko kuna Mosasa matuko 25 wa wakeli mwaiwe 10 na indi Dr. Paul Masela, mwandu Joyce Motwa na Stanley Ndewa makivinga chapter matuko 26 ama vetukithione mwame utethesia serikali wa Mutula nthini wa thukumi kwa ilungu ya miaka 5 ateo kimea wa gavana Mutula na mwana wa kwika mawali uku. Caleb Chalo, Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ya Makueni. Mbunge wa Kibwezi cha Udholoni wa Sua Mwingi Mutuse nuthakisya mutaratala mbungeni ya kati ayenda atumia mandwa makaiva wa misala ni serikali kuondwa uthukumi wo ainena nandiki mama uvoti ni wa kuthacha mutaratala mwengine wetie kana ni utena mea mondo kuthukuma atekuiwa aiweta wendi wake munene ni kuona mutaratala wiwikia kukwatwa mbauni ya mbunge ingi na serikali kwambisya kuiva tongo ya mandwa. Kennedy Mulinge ena Mauvoo kwa uliku. Ni muswada ulominie kuthakwa mbee wa mbunge ila katini muyumba wa Kibwezi cho Udholono wa Sua Mwingi Mutuse muswada nola uende kutia maudhio matumia mandwa ondheva Kenya masanza mukite ituna we kwitho isukumia atumia ako kwata musala kila muthia moi kwa thukumi wo kula kwi NND na kwa serikali uneni ne wake tuna kuthacha muswada Mutuse iweta to kwitho ayo isukumia kuikithia kana ni wa vitam twese ni mama kuna awe wala mwingi kwa mesi na mathiva wa ineke muswada mbungeni nikenda mbungeni na nisie nikenda serikali yambe kuivatumia mandwa na muswada usu
nukwikiwa katika order paper ya mbunge kena mbunge yumio tuyo kana serikali nete nukwiva atumia mandwa maikotumika nai na maikotumika maithukuma wia matekwiwa nthini wa muswada mutuse oneka kusukumia Minister Muveno wa maundu ma nthini va Kenya kutumia mwia ulo munengetwe kumua kusovya maofisi ma county commissioners, deputy county commissioners, assistant county commissioners makivu na ninimo kuvania na kusovya ofisi ta atumia mandoa itambia na ile sukumia atumia amandoa kwa mbesa kukwata musala mutuse ayenda mbunge nzake kumukwata mbo savali ni 8 na mbunge kusiokea sikalosia yote na chuma kimwe cha udhyumo. The National Government Coordination Act ni nengeta Minister wa Interior pina wa gazette villages na gazette maando ala metheto maithukuma wiani usu pamwe na Public Service Commission moso tathoko ma serikali na mathibu musala ola wiailite grade isu ki serikali ninaelezea vile vile ungua katiba mo kilungu cha miongo na nemwe ni upathokanu na meo mundu kuthukuma wia atekwiwa ila itawa unfair labor practices na atumia mando amathukumite miaka yonthe mundu akathukuma wia uyu akabakuya atekwiwa na kuutwenda kulia nikenda ila mbunge kunena ni kindu ki na chathi kula kwe serikali nikana wa serikali thietekelekana ni wailu mundu athukuma akai atumia mando icio ni kivathukanyo cia kaunti ya Makueni mayoneka kwose tambia ina mokweli amwe matumia ava Kibwezi West maiweta kuvitukithio kwa muswada utakuma tethecia kukunwa njeki uthukumi wo kwa NND na kwa serikali twiki ndutinenga wa ona pia tetumia witu kuti kula cia tethecio withe undu nusi ni tathangazwa atumia mandoa kila bonde palika thina ni potenda ndio tutumia mau ana ridari tirena kaindo tano ya langi lakini hivi ndo atumia mandoa ni teyumize pio ona muzili atoto tuko nitenda ona muzili atotoma nitenda na nyumba 10 ndio tutumia mau tukatumia mbezi to langi kunu kutungia mwengi mutuje mubea mzaro chuwetie alingile monolike nikanatumia mandoa mathangae atumia amando na mama ikulia mbunge kukwata mbau muswada wagwe batumia mondo ni mwamukwata goko naka no betukithie tukwate kindu ni kwate ithita mama alatu andikira atumia mondo nitubakwata thina mingi muno la taruma gisioni ona zingine twenda atu abika muziruka bona musema itu nundu thukuma mana we otingwa nyau otingwa kindu ko ile tabika musie nitwitha ana mathina maingi na unito ya mukatuthukumite we awiba uyozu kuni kulya tukazaba wote wanaka no wethu ntu maserikali ndu bailite muswada witha kwa mbungeni kwa bunge kunena ni cia chuma kila kimbe wakitwa athieti na wabunge kumothio muoni valet na maka kuna kula na wavita hivi kwa kula kwe musumbe kwe kiasai Ken Mulingia Mutongo TV Makueni atongoi mandini kwa thukanio kuma kauntini ya Kitui ni matwai cia unenania na ene yanda meviani kwa thukanio ya uthukumi wa mwenendi na bala metikilana kukwatiania na serikali cionthe kukitana siko ila sithiitwe siukono munene kwa mwenendi ndino unenania hula watwai wa musini wa Kitui atongoi ya ingi ni makule serikali kumakonia nthini wa maundu ma kumantha usungio kwa maundu kauta wiva uvungulu wa Mauvoo na nza ila ikumbilite enendi kauntini isu ya Kitui. Onesmus Chalo nukueleza hatongo imande ni kivathukanyo ciothe ithi kumava kauntini ya Kitui ni matwa ciikalo cia mwanya na ene yanda meviani kivathukanyo na ile kwate uthukumi wa mwene nthi meviani ini pamwe na maofisa manza monywane mivaka IBC county commissioner wa kaunti ya Kitui na ule kwate mwanya wa serikali nene atongo yani manene nsevata wa ene nthi kwikala na Mauvoo wala manene nsevata wa Mauvoo mivakani ya kaunti ya Kitui mayenda serikali kumakonya nthini wa maundu ma kutethecia kweta Mauvoo na ingi ene nthi kukonywa maunduni ma maendeleo no kana kumia mawoni mo umunthi nitumbanite tatongoi mandini thini wa kaunti ya Kitui kwa kubi twenda kusisia maundu ala manekikie ibinda yo nyubani onetina wo nyubani na tusisio tau maumu ala mekumbite kaunti ya Kitui kwanza ya mwanya nitwakulia ithi tatongoi mandini serikali ya kaunti ona serikali ya national ithwe ikuungana wamwe na atongo imandini ni kana andu maitu ma Kitui matonyo kwata maendeo na muno muno kuya kwina kau
kuya tutwanite na numata na river na Garissa kula kwithitwa na kau nundu wa mithili ya indo ingi ni maweta serikali ni ele kutelese kukitana mwenyao ula wivwilite lembeta yo kamba na Kenya kwa nene mayenda serikali muno kunyaichaliwa tedi maskuluni na kana kutelesya manyewa nutu ibindane anza na kwina mwenyao mwingi na kwa twitu aliu kwa miaka 3 ithite museo na serikali ni ukia mubango museo wa kunenga na maleu kaunti siki bathukanyo tatongo mama kanisa na kunduka kuthaithia nitu kulia a serikali ya yulu na pia serikali ya county government manenga ne maleu kula kwina mabata ma maleu na mituki chakeli tu makulia matone kwambia mipango ya siana kuisa school feeding program kula kubinye mono ingine maweta kwithanza maunywani mibaka IBC na atwa isio nyumbani muvitu kwina mama maundu alama na kusiwa na mayelo siokelwa ingi unyumbanini ula ukite hamwa maundu alama nena nisone vamona kisomo cha kuni makula kunyaicha miyo yo kuni wakula kwitane na ingi maundu malosani alama kusiwa ivindani yo nyumbani IBC ni na nenganie ndinaika umanisyo ula wa ilite na ile nekie inaika ibindela ya ilite kuu ibindela ingini usiswe nikana wise kwivia andu nimethia mesi kila maendesye katika kula kuna kuni wakura niba nethiwe na mabata meki bathukanyo nimanemie kuona bata wa andu ala mena mamutha monzu na wesa kwithia ni mathinika muno mebikia kukuna kura ibindela ingi ni masiswe na nibethiwe na kuvulana kwa mathangu ma unyuvani ma constituency ya Kitwirulo na yatuma kunyuwa kwa mumbunge MP kuselewa kana kutwangwa mbe na indi ni kwethiwe na ibindesu anumetele kwethiwa na kunengane ibaki undula utena imosio tongo ini siathana kuvoya tongo ima serikali no kana kuthukuma ene nthina kuyanisema watho mo bala maweta ni mele kukonyo nthini wa sikaloni atongo ima serikali nikene kumaterese kukitana maundu amwe ala maende na kumwilitia mwene nthi na kuithita atongo ima ndini nitukwasia kana nitwaile kuendea na kumanyisia kana kubundisia andu yulu amuo ibinda ya kunyubana na ilete yo nyubana kwikale kwina muo nitukulo tau county government ya Kitui itongoiwe ni gavana witu na MCAs ala tunanyuvie na tongo yangi bomwe na tongo imandini twina mbemwe ya kusisia thinono ulontonya kuumina ili vote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo ndia Kenya ni yende kwikumbelwa ni mawaliuku manzeve ala matiete isio mbingi simu isioni wa kukwata ukuno munene wa ukosambua kana kwikumbelwa ni yuwa mavinda kwa mavinda ni kumanwa na kieva yu avisa munene ndini wa ngwatanio ya andiki Mauvoo yuluwa mawithuluko science uima wamwe na ni mava Kenya kana media for environment science health and agriculture in Kenya mesha agan Daniel kuweta enendi makwatianie bamwe na kana makwatianie bamwe na kwatiana mawalanio alameki itwe makusia ukonombe yange wa mawalioku manzebe windane yukite Daniel Mwangala ni watu mbanisya Mauvoo agan Daniel ulane avisa munene kuma ngwatanio ni amesha ndane na nthini wa kikalo kimwana na andiki Mauvoo ni waelesakana bena vata munene wa enendi kwatia mawalanio ala mekitwa makusuvia mawithuluko nikienda kuisiania na mawalioku manzebe ala maetete ukuno munene inafaa kila mtu hakikisha kwamba amefanya juhudi kuhakikisha amefanya vitu dogo dogo tu kama kupanda miti kuhakikisha ya kwamba hawakati miti hawategemei sana makaa na vitu kama hayo ingi ndaelesekana walikuwa nzeve wende na ukusiwa isioni sikibudhoni vanthi ya Kenya na vala waelesekana kila mwene nthi ena kianda kinene nthini wa kithito cha kwikithekana mawaliku manzeve ni mathini kiwondu vailite vala wenda ene nthi isioni siandua ni kuvanda miti na ingi kusuvia mawithuluko ndaelesekana waliku wanzeve wetetwe ni andu kwema kwatia sindu nini ila sikawa kila muthenya ta kutema miti kuvivia makaa na kutumia nzia nzio sia mwaki tabia nchi imedhuru watu sana kila mtu na kwa kila sekta tukiangalia
sekta ya kilimo, tukiangalia sekta ya livestock, yani tukiangalia sekta zozote, hata sekta ya forestry za misitu na hata zile tuseme kwa nini zetu bahari zetu pia zimekuwa affected na kubadilika kwa tabia nchi. Uneni undu kwa watombau ni Dominic Chalola ni afisa munene wa ukunekili wa nzeve wa kauntini ya Masaku. Nola waelesekana kumana mawali kuma nzeve ile mbeta ya ukamba itha ikuose ya mbua nini na unyawitano kwa aimi kubanda malewa la matona kumesia mbua nguve. Mbemba na mubia na mwe izi ni sidea siitethia nukwithia ibinda endundu yendete maliwa sumate ne mayenda mbua mbingi na ningi mona bina wamo kwa uno usio ukethia utausu unenganitwe unueletie maliwa la matono banda tiyo mbembe tondu matuku mbua metha memanini withie mbembe baundu isa kwikanesa ato wina bandu bekibucho ngithia kuyana na ukunekili wa nzeve nikana mbwesu yuwa kwa ibinde kuvi muno valaju ene ndimendeka meyumbani undu vailite kuketha kiguo na kutumia nzia mbaili sia wemi takungithia mimea. Ndithia inzio pa Masaku lakini tuweta upande wa Mavoko mbua ithia milimita ya 140 pa Masaku ithia milimita 430 tugite Mwala nithia katika tuwa milimita 430 mpaka 320 pala mbue tona kwitha yo mbinga ngeba nini ni basi masia kola pale tona bicha milimita 800 lakini miwile ya mbua yo ndithia inzio na unbatoneka mundu akethia kwato kibungithia miunda yake no kwithia imutethia monango. Unenania yulwa walikuwa nzeve withito nutwaigwa vanthi ya Kenya ni atungu ikivathukanio na ene nthi maende na ukulwa kuvanda miti indi no utalo munini wa ene nthia ula watia uthuthio su valaju walikuwa nzeve wende na kuete ukuno munene na miwile ya mbua ikakeuka na sua ikaendea na uviuva undu mwe na miti kuendea na kuma. Ni kwa mtu Daniela Mwankela, Mutungu TV, kumova kauntini ya Masaku. Ni mubea Daniel Mwangala nundu wa Mauvoo asu na indi nosio mbuga iyo kite tukaikithia kana itwa banda miti na twende na kutethia na kukitana na mawaliuku manzeve ala methitwe maende na ukusi wa Kenya iyoka atio nindi ni matu ambayo mavanini tusiokethetie na Mauvoo mbeange. Saingi ni wikala nthi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni ikundini yu nyaga switinye na kuya nanga kuduma ni unanga vingi thangu ata nduma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kata maunika na chao ubungu we maisha makubi tuweza ithi ya njamaa umwe kwenda ijita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu ni wekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu sia wiyo wawona mwaye kuzu ndukambelo nywa kiwu nundu utuku ndwambia wewe buyamba unguru wanya makuzu na wanywa kiwu mayutha ukiayu nita wakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na siana sia muthembo tite the ya kuinenge bursaries okana kagenda ndiki cheki oyu o mituki kasioke sukaende school ka report na siana ila ingi na thimithana kiameva nienda umabetanga nie na beba wa mukuka pio pilo ele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mangombe yes usuwekie ibaba na ukiwanzoki wina mbesa yuhiti what you want nova Mutungu TV ngwatanio ya mukamba we ni uthietu ithini mwa ukivathukanio na ndu aisomanya niva ukatethekia yithio mwana undu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maita na kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isio ni sikivathukanio sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru
ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel uteo wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni Waletema Road kulianilia na Maximum Miracle. Maofisi amedha mavingu wetu kila muthenya mahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Nina udhocha ingi museisi atuendeye na kumanithia ase ima kisio cha chani kilaki wodini ya kikumbulio cha Yuluki Bwezi kaunti ya Makueni nimenda matethewe kuambisha skulu wa kisomo cha siana nini kana ECDE na wa musingi ni kana kusiana manegwa mo kutambuka mwendo kana miendo miasa kila muthenya kutambia kisomo maine na andiki mama vote na wa kutoa isekaloki mwanya sokoni usu wa chani Yulu wa kuambisha skulu o aseya ni maweta manegwa mo tamalasimika kwa mokatene kuthi kumanda kisomo kundu kana kindu kila kikia mathayo mo mwisioni na ingi tamavika skulu meano na kutuma matekanesa masomoni mo. Kennedy Mulinge alivoti. Kiatu cha mandiwa mo kutambuka vakuve kilomita 10 kila muthenya maimanda kisomo kivine yasi akwa ivinda yasa ndatikani ya muthene malasimika kutoa isekekalo kiki mwana kikalo na kila mavani yondu wa kuambisha skulu nikana kutethesia mandiwa amona la methito maikuwe vinda yasa kuvika skulu na kuthesia kiwango cha kisomo kila meukwata hota undu wa mwema asime kuelesya skulu ilaye bakuve vyo ilaye bakubene about 10 kilometers na wazia bandu bune baza muno kilomita 10 uyeka na kanini kathi mpaka bau nikiozelewa ni skulu nina kana ke grade 2 na kasomea skulu wa kathiaka kuma kwa bajani kuthikathiaka ni basa kaibika gugu kamba bika ke kaselie kitu chambe kaithi aziana silikili lasini ukiza kwithia yuni kamba changanyikiwa nye mwana wakwa wetina kilazi ya nana na nino na ethina elo kuthi zukulu ero atongone nundu ne baza naenda asenge musele na kuka ayuka imi na mazama mingi ntiani amwe masi yana lasia na siwila simika kula kwa mwendo wa saa 10 na saa 10 nomwe kuachana na kana kuvika skulu kwetene mayona nyawia Yulu amaniwa amo kuvithukiwa ni na musi ya kithekani na munonzo na ila ndino wa mite tatu mevetu siethito ina masi ene ndema kisio kina maithuloko make mawikaloni mom nina kana ke grade 2 kasomea mukononi primary school na kuma kwa kuthi mukononi ni basa ni kilomita 10 na kana kukuma bakuma saa 10 nomwe na kuthi kuvika kuku pede abanzi ane bena thina nundu kona nzo wikela kuma sabo na kuma baka thinya na tuo bubuni thane na thina nundu ndithandi mathaka na nikavikanesa nzikayo ni sia kwete muthethi na uwa kwavana kwa hasiana la methito mayitegemea nomo ene kutethesia maniwa amo mailasimika kuambisha matambia makwa ka skulu mbe kwamba kutethesia maniwa makisomo cha nthi cha ECDE itino akio chokula kwe serikali kwithiwa kikimo kuta ukulio wiandu mangosi ulukulikila kati na kumatethesia beba ndikwatie kiwanza na nikivitwe nundu twe silingi ngilimana 3 paka evangili ya nemwe na miongo monza nemwe paka tia la silingi ngili ya nemwe na miongo na kenda na ini kulasya kwa andu mango yo lau nikenda mewe kiyo kikito nikenda matutethesie withe siana sito nseka kuthinika muthemba usu withe siana sito nsiatetheka ona withe kisio ona cho ni chokela nundu la siana sito setha sina gisoma sikwata ende bailite nitu kwata ona alimu nitu kwata ona madagitali lakini nusu ni withito we mwisho kwito asi aonge mayenda atonguyela manasa kuwe kumalilika na milatini ya kimaendeleo kwa soko uwa chani nolame weta kwa vinda ya saa withito vadhulito kimaendeleo twakwata skulu twina maendeleo membe yange nundu nitukwata kituo choko nya kura nitukwata maskulu wa manena ngeta secondary kana polytechnics na tukithi wana sibitali wa banduni ba na alame na mahoteli na matuka meikwata customer mbinge nundu tethi akisio chane neba mutu tethezi rukwata kwanza kenda izo kwithia ona ala mathoka muvila nimende ana kwithia membezi baikwika maundu mathuku
Ndilivotia Mutongo TV kumachani Kikumbulu kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Kungi ni kana ekali masab kaunti sia Nyali na Kisauni kaunti ya Mombasa ni mwakilia kiyocho kwa Mauvoo woseseit na wasiko sia uvungulua Mauvoo kwikinya mono kisioni cha Freetown kilaki Nyali na Beshiba kilaki Kisauni enendia meweta kana mwa mawea kwa amuika nicho kitina cha kuongeleka kwa siko ibala menda serikali ithingilile Mauvoo na kusebya mianya ya mawea kwa amuika. Angelina Muse ena Mauvoo ako uliko. Kalima wadi ya Freetown sub-county ya Nyali county ya Mombasa ni malalamikia kuongeleka kwa uvungulu wa Mauvoo kisioni kiu undu ula umekiete kithiki kinene. Kutokana na ili swala la security, mambo na insecurity, tumeathirika sana. Mimi personally nilipokonywa simu, tulikuwa na dialogue pale Mjambere, tuliwapelekea huduma za kiafya. Tulipofika pale mateja wakatokezea from nowhere. Walikuwa wamevaa kanzu, wametoka kuswali, wakatutolea mapanga, tukaanza kuzabwa pale makofi, simu ikaenda. Amama kalima kisiokini mailesekana ni medhicho mayovithukiwani makundi ma ingendile mayovete na miyomba na kumomesya na kuvikia kumoyi ya mali yo. Mathina mawia kwi amuika ni maweta kwithwa wothethete vanene siko sia uvungulu wa Mauvoo kisioni ki ase maitula muti kwa kulea kukania sio kumanwa na mituo itailite. Sasa hii Barsheba area kutoka Kisauni yote kuna shida mwenyewe ambapo nakuelezea hakuna kazi, jambo la kwanza. Ya pili kuna waizi, watoto yani roho zao zimabadilika. Mtu anaweza pigwa kwa sababu ya simu, na mtu anaweza rauka anaenda sokoni Kongowea anatafuta riski anunue kama tomato, mtu anaweza pigwa panga. Naona hapa hii area Kisauni yote hakuna usalama iko kidogo sana. Kusema kweli polisi kuna kiwango fulani wanafanya kazi, lakini bado wanataka ushirikiano na jamii, kwa sababu hata baada ya tukio kutokea kuna baada ya polisi kufika, kwa sababu polisi hakai hapo, bado jamii kuna mwanya ambao wameuacha ambao hawapeani ama information ya kutosha, habari za kutosha kwa polisi. Wana uwivo Fatma Omar na ula ni mutongo wa ndwa ya Barsheba nwelesekana kuvikia yuyu no kwati televoti mbewa miongo ili sia maundumeo kwa neovithuki kwi enendi na uvungulu wa Mauvoo vala umewita no kwi amuika kulikilila via sala nini kana kuivetangana na siko sia muthemba u. Usalama wao watu wakazi wapo Barsheba, naomba utushirikiane. Maana mimi nikisikia jambo nikimfuata mzazi wa yule kijana ambaye watajwa, yule mzazi atakana awe pamoja na mimi ili tuweze kumsarabisha yule mtoto. Lakini kwa mzazi utampelekea kesi kama hiyo, alafu akwambia mimi mwanangu afanye hivyo, itakuwa hapo hakuna umoja. Ama mwasemaje nyenye? Maana mimi najua nguvu yangu mimi ni wewe, nikija kwangu kwamba kuna tatizo fulani na mtoto wako. Sasa wewe kwa utaungana na mimi itakuwa vizuri. Lakini sasa wewe utanikatalia, hapo kutakuwa sawa kweli? Sana mimi naweza kusema mambo ya serikali ndio yamechangia, kwa sababu nini? Ikiwa hakuna kazi na vijana wanahangaika kufanya mambo kama hayo, kazi ziwe nyingi, vijana wapate barua wafanye, nafikiri huu uhalifu utapungua. Kavindani kautwali babas dola na ula ni kivua Freetown ni wakule enendi kisioni kiu kukwatiania na Mauvoo wa usesei undu vailite ni kana kukitana siko sia uvungulu wa Mauvoo aiweta kana serikali ni yovete kaviu kuli kukitana siko ila itonye kuwete muisio kui enendi. Serikali iko imara na tuko imara kupambana na wao kwa hali yoyote vile walivyo. Haiwezekani vijana wachache waweze kusumbua watu wengi na tuwanyamazie. Kwa hivyo ofisi zetu ziko wazi na tuko tayari kupambana nao kwa hali yoyote vile ilivyo. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Naindi museisia kwa Mauvoo asukuma Mombasa bwe twikila ngithi wa Vilingi wa Mauvoo nye nita wa Robert Mutuku na Keisha Ndinda atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tukwendea kwithiwa na weekend ya kwaila Tiwanesa.